Pozdrav Marko. Dobro večer svima. Dobro večer tebi. Pa evo za početak kako je? Pa evo dobro. Malo sam odmarao i kod nas je već 10 na večer, pa sam Znači, kod kuće. Vi ste u Litvi ste sat ispred sviju. Tako je. Ispred nas. Kako je danas prošao dan? Znači, jeste imali danas kakvi trening? Imamo općenito jutarnje treninge, u 10 nam počinju i traje do pola 12 i poslije idemo na ručak kako ko s kim iz ekipe i to je to. Dakle, evo za možda neki koji ne znaju, Marko trenutno u Žalgirisu, prošao je u HNL-u i Slavenbilu i Cipoliju, bio je u Osijeku, ali je više onda bio na posudbama, za Osijek nije nikad igrao. U Sesvetama sam bio na posudbi. Tako je. Pa evo, bilo je par pitanja baš upravo o HNL klubovima. Za početak, prije nego što dođu na HNL, tvoji su putevi krenuli u Njemačkoj ipak, ne u HNL. Da, ja sam se rodio u Njemačkoj i odrasao sam u Njemačkoj, tako da sam i tamo počeo igrati nogomet u uzrastima u Schalkeu i zatim sam počeo igrati poslije u juniorima u juniorskoj Bundesligi u Preußen Münsteru. Tu sam moj prvi profesionalni ugovor potpisao za trećeligaša Preußen Münstera, ali nisam se dugo zadržao tamo i onda su krenuli putovi malo u Belgiji sam bio, pa sam bio čak malo u Bosni pola godine i eto, hvala Bogu, došao sam u Hrvatsku i tu je počela onda malo ozbiljnija priča mog nogometnog puta. Da, znači za sve one koji Preußen Münster, to je baš ta regija di su Dortmund, Schalke i Tako je, ja sam baš iz grada Gelsenkirchena, to je centar Schalkea i... Da. Pa jesi kao mladi, jesi pratio, onda si pratio od početka Bundesligu i toga atmosfera da i Schalkea? Da, naravno, ja sam, tata mi je isto veliki navijač Schalkea, prvo Hajduka pa Schalkea i on me vodio kako sam bio mali, od kad pamtim, išao sam svaku subotu, svaku nedjelju u Schalke Park stadion, gledati utakmice pa poslije u arenu i tako je to ostalo i ja volim taj klub. Ali kad živite u Gelsenkirchenu ne možete drugi klub voliti. To isto ako ste iz Splita ne možete voliti, ne znam, Osijek ili Dinamo, naravno navijate za Hajduk. Da. Pa kako je baš kad, eto sad smo kod tema ta Schalke i početak, kako je ta atmosfera, jeste može to usporediti sa rivalstvom Dinama i Hajduka, to Schalke i Dortmund? Da, može. To je najveći derbi u Njemačkoj, od kad ja pamtim za sebe i to utakmice su znači show i navijanje je ekstra klasa i tako da isto kao na Dinamo i Hajduk kad se oni susreću. Jel ti onda od početka bio i imao ti neki cilj u glavi i kao navijač Schalke i te si regije bio da zaigraš u Bundesligi ili te nisi zamarao s tim nekim... Naravno, moj cilj uvijek je bio što više igrati, što u većoj ligi. Ja mislim da bi to trebao, svako ima taj cilj koji se bavi nogometom, imati taj san jer san te gura prema naprijed i ja sam uvijek imao taj cilj, ali sad treba biti isto malo realističan da je to malo daleko, tako da ću biti samo suporter Schalkea. A koliko si nakon svega toga zadovoljan sa karijerom koju si do sada postigao? Pa ja sam jako zadovoljan s time da mi je put bio jako težak i da sam većinom puta ovog koji sam imao sam savladao, da nisam imao neku veliku pomoć ili podršku sa strane. Tako da ja sam trenutno jako zadovoljan, igram u Žalgirisu i bio mi isto neki san prije igrati u prvoj HNL-i. I to sam isto sebi ostvario, ali eto, ja sam sad jako zadovoljan ovdje, igram u sređenom klubu, u dobrom klubu, ambicioniranom klubu koji isto pokušava svaki godine ući u Europu i tako da sam jako zadovoljan trenutno. Pa evo kad smo sad spomenuo si Žalgiris, Žalgiris je isto pun nas Balkanaca, tako reći, nisi jedini, a tu je bilo i prije ih više. Koliko vas je trenutno sad? Ako ne lažem 5, ima Tatomirović, Kaludžeđović, Nemanja Ljubsavljević,
Klemen Boha i Karlo je sad došao Kamenar iz Osijeka. Tako da ima 3 bivši iz HNL-a, Tato Mirović, Ljubosavljević i Kamenar i eto. Tako da nas ima uvijek dosta i društvo je stvarno ekstra. I naravno da nam je lakše kad se držimo skupa i kad se družimo skupa umjesto kad si sam. Jel onda učite skupa jezik ili ste više na domaći? Ne, mi ne učimo. Mi ne učimo baš litvanski, je jako težak jezik. Pričamo većinom na engleskom, ako smo mi skupa na našem i tako da ovdje pričaju većinom svi engleski, tako da to nije nikakav problem za sporazumiti se. Pa kako je došlo do uopće tog interesa da u Slaven Beluposti krenuo u Žalgiris? Kako je došlo do... Pa u Slaven Belupu sam bio godinu i pol dana. Prva godina je bila po meni dobra, bila je pozitivna, jako sam bio zadovoljan, ali poslije se izmijenili treneri i ja isto nisam mogao pokazivati svoje jer se nisam baš najbolje uklapao u ideju igre i u okruženje, tako da sam smatrao da je najbolje mijenjati klub, a i klub mi je isto to preporučio da promijenim sredinu. Tako da sam to prihvatio i u tom trenu sam imao sreće da se javio Žalgiris koji je tražio igrača na mojoj poziciji i ubrzo smo se bili dogovorili, tako da sam u februaru sam prešao i eto. Tako da mi je Belupo, nije mi nikakve probleme radio, mogao sam trenirati sa B momčatom i tako da sam im na ovom putu jako zahvalan. Eto, znači imao si sve sređeno, sve dobro i onda je došla ta nesretna korona svima. Da. Kako je to bilo, promijeniš sredinu, novi klub, nova država, onda krenu sve te mjere i sve ti oprezi, kako je to bilo u početku? Najgore mi je bilo to treniranje 2 mjeseca, svaki dan sam ići trčanje, teretanu odraditi nekako ovdje kući sa stepenicama ili vani u slobodnom, tako da to je bilo najteže za glavu, ali nekad smo išli skupa ja i Nemanja Ljubosavljević trenirati, tako da smo se držali skupa pa nam je bilo ipak malo lakše. Ali naravno nije isto kad trenirate sa ekipom i kad ne trenirate. Trebalo nam je, ja mislim, mjesec i pol dana dok uđemo opet u ritam, dok se tijelo navikne opet na umjetnu travu, na lopte, na jednostavno sve. Mislim, prva 2 treninga su nam bila svima smiješni jer smo izgledali kao smo prvi put se skupili igrati nogomet, to je bilo, znači, Bože sačuvaj. Ali to je sve život i navikneš se na sve i tako je kako je, nije nama samo tako, nego je tako na većinom cijelom svijetu tako bilo. Ali eto, dosta je utjecalo na nas i ja mislim isto na kvalitetu nogometa. A kako je sad baš spomenuo umjetna trava, znamo da u Litvi kad gledamo neke sažetke ili i mi kad pustimo na stranci golove naših igrača, pa vidimo nekada i one balone u kojima se igra u Litvi. Da, to je na početku sezone bilo dok je velika zima pa onda ne igramo vani nego balonima, a baloni isto imaju jako kvalitetnu umjetnu travu, tako da je stvarno dobra i da je meni se čak više sviđa igrati na toj umjetnoj koja je baš top nego na nekoj travi koja je malo nikakva ili onako dobra, tako da, ali se brzo privikneš čovjek na promjene. Evo sad vidimo, baš smo nedavno kako smo se malo dopisivali, prošlo kolo, u biti u Litvi se prvenstvo isto bliži kraju, pošto igraju kroz godinu, ne preko godine. Trenutno u prvoj ligi samo 6 klubova. Kako je to došlo do toga? Je to zbog korone ili bi bilo i sve jedno? Pa iskreno ja vam ne mogu to objasniti jer na početku ja mislim da je trebalo biti 8 ekipa ili 10 čak, ali na kraju se to sve izmijenilo. Ja mislim isto zato što prvenstvo samo ove godine ima 20 kola, a ne 33. Tako da je možda to utjecalo, ja nisam siguran, tako da stvarno ne mogu na to pitanje odgovoriti. Ali je malo čudno da imate samo 20 utakmica jer ja mislim niko od nas nije na to navikao jer trenutno bi trebala biti kao neka polusezona i nešto slobodno, ali mi ove godine poslije lockdowna mi nismo ništa imali slobodno, tako da smo i ljetom igrali
I stvarno 10 mjeseci nemamo nikakvog odmora ili da ono kažemo ajde 5 dana ne moramo ništa, idemo kući ili od nas niko nije bio kući u zadnjih 8-9 mjeseci od kako smo ovdje. Tako da je to sve malo čudno, ali opet kažem mi smo se navikli, profesionalci smo i moramo sad i izgurati ove zadnje 4 utakmice maksimalno i izvući maksimalno iz nas i onda imamo 2 mjesta slobodno, tako da... Moram priznati da nisam sad gledao raspored, igrate li još direktno protiv Sudove? Da, mi igramo sad prvo protiv Trećeg, koji su 2 boda iza nas. I onda je reprezentativka Stanka. I onda nam dolazi Sudova. I međusobno igramo još polufinale kupa protiv Sudove. Znači 2 puta igramo još protiv njih. Pa eto, vidit ćemo, moramo sve pobijediti do kraja. Ja vjerujem da hoćemo pa ćemo vidjeti šta će biti na kraju, šta dragi Bog da. Kako je baš stanje u litvačkom nogometu? Jel se može usporediti nekako sa HNL-om da imaš neka 2 ili 3 kluba, a ostatak je više kluba broj? Da, može. Da, vidite i po tablici da smo mi ova prva 3 kluba koji su prvi, drugi i treći, da imamo preko 30 bodova, a ovi ispod nas tek nekde imaju oko 14, 9 ili 7 bodova, tako da ima ta Sudova, mi FK Žalgiris i Kaunas Žalgiris, da smo mi najjači u ligi. Ja mislim da bi se mi mogli mjeriti sa većinom HNL klubova, sad ne Dinamo, ali ostatak da. Tako da ima već velike razlike. Da. Pa evo kad smo sad opet spomenuli i HNL, baš smo imali jedno pitanje, pošto si proveo i svoj dio karijere u Cibali i svoja jedina 2 gola u HNL-u si postigao u dresu Cibali upravo baš protiv Dinama. Da. Kako je bio osjećaj taj? Pa zato što, bio je odličan osjećaj. Mislim, ja često ne dajem golova, ako ćemo iskreni biti. Inače se ne nalazim na šansama jer mi je pozicija na desnom beku. Tu utakmicu sam igrao na krilu, trener je procijenio da je tako najbolje i eto, našao sam se u tim situacijama da mogu u završnici biti i najbolje sam reagirao i tako da jako sam sretan i naravno neću to vrijeme u Cibali nikad zaboraviti, je da je bilo teško, da pola godine nismo imali plaće, ali mi smo imali tako dobru ekipu, tako dobre dečke da nas to nije previše utjecalo na nas, pomagali smo jedno drugima. I našao sam stvarno prijatelje za cijeli život, na primjer Ivan Galića, Ivana Brkića, to su sve odlični momci, dobri igrači, tako da sam jako zahvalan za to vrijeme. A naravno isto u Sesvetama, to su mi ta 2 stvarno u srcu i tako da se uvijek volim vratiti. Sad ću isto vjerovatno kad završi sezona otiću i 2-3 tjedna trenirati sa Sesvetama da budem da ne radim baš 2 mjeseca ništa, bit će previše. Mislim svakako biti malo u Zagrebu pa će biti to tamo. Da. Pa baš i to pitanje, znači to razdoblje u Cibali je bilo teško, ne samo i financijski, nego tada je klub baš bio u problemima. Znači, na kraju se izvukli sve pozitivno što se moglo izvući iz te priče. Da, mi smo jednostavno svi igrali za nas, jer ako vi odustate od kluba, onda odustajete i od sebe samog. Tako da smo mi se skupili, svako je za sebe dao 100% i to se isto pokazalo na terenu. Naravno nismo imali baš previše sreće na kraju sezone, ali uz te sve probleme ja mislim da smo mi to pošteno i dobro odradili. Da. Pa evo, kad smo već i kod rada i svega, imali smo i pitanje koliko dnevnog vremena provodiš u džimu, u fitnessu? Pa sve zavisi kako se osjećam. Na primjer, ovaj tjedan nisam išao nikako jer sam se malo osjećao umornije, ali inače idem uvijek 1 do 2 puta tjednom. Zavisi koliko sam igrao na vikendu, kako se osjećam, kako je bila tekma, je li bila intenzivna ili neintenzivna. Sve to zavisi. Ali većinom idem minimum 1 do 2 puta. A kakvi su uvjeti tu u Litvi što se tiče tih dodatnih fitness studija i svega što u klubovima? Kod nas, ne znam kako je u drugim klubovima, ali kod nas u klubu mi imamo jednu teretanu u gradu
to je malo van grada, koja nije daleko i mi imamo znači free ići tamo kad god hoćemo. Klub nam sve omogućava, imamo saunu, imamo bazene, teretanu i stvarno nam ništa ne fali. Znači sve imamo, suplemente dobijamo svaki mjesec, stvarno je sređen klub i ne moramo o ničemu misliti nego samo doći na trening, ne zaboraviti kopačke i dati jednostavno sve od sebe. Znači. Da. Pa evo, kad smo kod treninga, isto smo imali jedno zanimljivo pitanje, ovo biće neko insajderske informacije. Kakvi su bili treninzi na Kultnoj i Ankuši, kako su utjecali na tvoj nogometni razvoj? Bez toga ja mislim danas ne bi bio ovdje sigurno, tako da se zahvaljujem ovim putem i nadam se da će se to opet jednog dana ponoviti, taj trening. Pa evo, kad smo se vratili na domaće terene, isto je bilo pitanje, kada ne bi gledao isključivo igrače Dinama, koji su najbolji igrači protiv kojih si igrao ili sa kojima si igrao u HNL-u? Pa, sa kojima sam igrao, Ivan Kristanović, Krle, to mi je inače isto veliki prijatelj i prvo ljudski što je jako dobar i nisam, znači, do sada s boljim, starijim čovjekom dijelio slačionci koji hoće da objasni, koji ti uvijek pomoje, koji možeš nazvati ujutru 4, koji će se javiti, znači to za sve mlade igrače, znači svaka mu čast. A što se tiče kvalitete, ja mislim da mi ne moramo o tome da govoriti kakav je igrač. Ima 36 godina, ja se sjećam jednog treninga, ja sam se vratio sa ozljede i mi smo imali neki trkački trening i bio je jako težak trening i Krle, znači ispred mlađih, ispred starijih, znači prvi gore trčao i taj čovjek koliko može trčati, koliko je spreman sa 36 godina, znači svaka mu čast. Da. A baš i respekt. Jesi pratio onda njegovu prošlu sezonu, jesi navijao za njegov 100. pogodak? Naravno, ja sam uvijek radio ovdje video kad god je neki penal ili nešto, da budem spreman da mu čestitam i znači svaka mu čast na uspjehu. Znači, da. Jako sam sretan zbog njega. Da, a ko nije, iskreno, svi ljubitelji HNL-a su se nadali da će to prije tu 100 zabiti. Ali ja mislim da će on moći još jedno mjesto na ljestvici skočiti, tako da ja ne sumnjam u to. Ako bude igrao, on samo treba da igra. Ja mislim da on može i nespreman igrati, da mu loša ekipa igra. On se uvijek nekako nađe u šansi, uvijek je nekako tu gdje treba biti jednostavno. Tako da ja se ne bojim za njega. Za vrijeme igračke karijere, tko ti je bio najteža konkurencija? Pitanje je postavio jedan izvjesni Marko Ihraroš. Rekao mi je da kaže Marko Ihraroš, ali ja mislim da mi je najveća konkurencija ja sam sebi. I da mislim da je to svakom igraču da kogod je na poziciji ti moraš biti sam sa sobom u čistom i sebe složiti u glavi, pa ti možeš, kogod da ti je na poziciji ti možeš biti bolji, možeš ga prestići ili možeš igrati mjesto njega, tako da ja prvo vjerujem u to pa onda u druge stvari. Bravo. Pa evo da se riješimo, imali smo i upit isto od tog suigrača od Ljubija. Ljubisavljevića. Da, valjda ima neke pozadinske priče, kako su žene u Litvani, to jest u Litvi? Ne znam, to morate njega. Kao i svugdje na svijetu. Nema nikakvih pravila, ima zgodnih, ima nezgodnih, ima kako ko šta voli, tako da ja mislim da svako sebi može ovdje naći šta mu paše ako traži. Pa evo baš kad se sjetim, kad sam tražio neke stvari iz prošlosti, baš sam naletio na onaj YouTube klip iz Preußen Münchena iz juniorskih dana. Kako je došlo do toga da se nije smjelo imati cura, ti si imao curu? Ja u tom periodu sam imao curu, ali tek nekako 5 dana prije sam se sklopio da budem s njom i onda kako sam pričao, sjetio sam se da imam curu pa sam se morao nekako izvući pa sam rekao trenutno je ok, pa onda nema problema, ali šta ću, mladost, ludost.
Pa kako je, evo sad kad smo se i toga dotakli, Njemačka juniorska Bundesliga, kako je to bilo iskustvo za ulazak u seniorski nogomet? Jako bitna. Igrao sam protiv igrača koji su danas, na primjer, u Arsenalu Londonu, kao Sead Kolašinac, ili s kojim sam isto dobar i s kojim sam se družio u to vrijeme dok smo igrali jedan protiv drugog. On je igrao u Schalke, u Münsteru, igrao sam protiv Draxlera. Ima tu dosta primjera koji su danas u prvoj ligi, koji su preko njihovih prvih ekipa došli tu gdje jesu sa naravno velikom kvalitetom. Ta brzina nogometa, ja sam prije toga igrao kao u drugoj juniorskoj ligi i onda sam u zadnjoj godini igrao u prvoj i to mi je jako dosta pomoglo. Imao sam dobrog trenera koji je taktički bio jako dobar, koji je sad isto preuzeo klub u četvrtoj ligi Njemačke, koji je bio prošle godine prvi, a četvrta liga Njemačke se jako podcijenio po našem području, ali ja mislim da dosta tih ekipa mogu igrati u prvoj HNL, bez da podcijenujem HNL, naravno. Pa dobro, u zadnje vrijeme se i to podiglo, ako se ne varam, sport klub čak i prenosi od prošle godine i treću godinu. Pa vi imate ekipe kao što su Rot-Weiss Essen koji su tamo blizu mene, imaju stadion kapacitet za ja mislim 25-30 hiljada ljudi koji prate, znači svaku tekmu dođe do 10-15 hiljada ljudi da gledaju četvrtu ligu Njemačke. Znači to su cifre koje su lude, koje u HNL-u, ja mislim tako nema, osim kad je derbi, kad nam igra Dinamo ili Hajduk, onda bude toliko puno, ali isto samo na polju da ja mislim, tako da je to znači strašno što je u Njemačkoj popraćeno i u trećoj ligi, ja mislim da je treća čak skoro gledanija od druge jer previše ima ovih ekipa kao što su Kaiserslautern, to su sve velike ekipe. Tako da je to stvarno jako dobra liga, jako kvalitetna. I je da je treća liga, da se to zvuči malo čudno, ali je jako kvalitetna i jako gledana liga. A bi li baš mogao usporediti ove lige u kojima si igrao, od ligaških njemačkih i HNL-a i Belgije, sada sa Litvom, gdje te najviše, gdje si najviše trebao biti baš zagrižen? Koja je liga ovako po kvaliteti? Pa ja mislim da bez obzira u kojoj ligi igraš da moraš biti uvijek on top, da moraš uvijek dati se od sebe i uvijek, kao što vi kažete, zagrižen biti za treninge, za utakmice, jer čim vi date malo manje posto, vas može proći jedan iz 10. lige, nema veze koja je to liga, nego sve do stava, bar ja tako mislim. A ovako što se tiče HNL-a, ja mislim da je HNL stvarno do sad najjača liga u kojoj sam igrao. I kad sam igrao bili su po meni, na primjer u Dinamu Sudan i Fernandes koji je jedan od najboljih igrača protiv kojih sam igrao, moćan, fizički jak, tehnički, znači baš je dobra liga tad bila. Ne kažem da je sad loša, ali imam osjećaj da je bila prije malo jača. Da. Koliko bi upravo te za proteklih 4-5 godina kada je HNL stvarno se dizao, zato smo imali ove sezone tu priliku da imamo 5 klubova u Europi. Da. Naravno, sutra su ostala samo 2. Koliko si pratio hrvatske klubove u evropskim utakmicama? Pa ja ih pratim stalno, kogod da igra, sutra igra Rijeka, ja mislim, to ću isto popratiti. Pratim naravno sve naše ekipe i podržavam bilo koju. Tako isto pratim HNL isto vikendom kad imam vremena, kad je neka dobra utakmica. Naravno gledam jer imam dosta prijatelja koji igraju u Istri, koji igraju u Belupu, koji igraju u Dinamu po cijeloj ligi, pa onda volim uvijek popratiti da vidim kako igraju, kako ide i naravno podržavati. Jer je interesantna naša liga i od godine do godine je jača i tako da volim gledati našu ligu. Pa evo, dobro, sad si friško, tako reći, u Litvi, zadovoljan si kako si rekao, je li ti u budućnosti san ostati negdje u inozemstvu, neka jača liga ili bi se volio ipak vratiti kući u HNL? Pa kuća je više Bundesliga, ali HNL... Ako ćemo biti realni, da. Pa iskreno nisam o tome razmišljao da se vratim u HNL, niti sam razmišljao sad da sutra idem u neku jaču ligu. Prvo mi je u cilju da ja ovdje napravim dobar posao, da su ljudi sa mnom zadovoljni na kraju godine, da odigram još ovih 4 utakmice koliko ima, da dam se od sebe i da budem prvo ja zadovoljan, a sve ostalo ja mislim da ne mogu puno utjecati na te stvari, di ću ići ili di neću ići ili ko će koliko ponuditi ili koliko neće ponuditi, to ja mislim isto moraš imati dosta sreće, tako da je prvi moj cilj i prvi posao da ja svoje stvari riješim,
a onda možemo vidjeti. Ali naravno da bi bio uvijek otvoren za povratak u HNL ili negdje drugo, bilo gdje. Sve zavisi od situacije, ima puno kriterija koje tu igraju neku ulogu, tako da, ali ja sam općenito uvijek otvoren za sve, inače sam otvoren tip koji voli pričati i poslušati sve opcije i tako da sam ja jako otvoren za te stvari. Nikad ne treba zatvoriti vrata. Naravno. Pa evo, ako smo već spomenuli, koji su ti najdraži klubovi ili klubi iz Liga Petica? Iz Liga Petica, pa Schalke. Jesu katastrofalni momentalno, ne mogu sastaviti 3 pasa, ali šta ću, navijam za njih. Trenutno su katastrofa, ali eto, uvijek sam bio njihov i uvijek ću ostati njihov, tako da... što se tiče ovako baš ozbiljnih ekipa, Barcelona je bila do sad dok mi je igrao prijatelj tamo, Ivan Rakitić, uvijek sam njih podržavao, a sad nemam sad neku pretežno neku ekipu koju volim gledati. Podržavam Cibaliju stalno i Sesvete koji su mi u srcu, a ovo ostalo kako ko odigra bude. Ili ako mi negdje igra prijatelj pa podržavam, ali inače sad nemam neku fanatiku prema nekom klubu osim Schalke. Da. Evo i jedno pitanje za kraj, evo vidimo kolege iz NK Sesveta su tu aktivni. Bilo je pitanje kakve emocije osjetiš kada čuješ NK Sesvete? Velike, moram priznati, jer ja sam došao u Hrvatsku prvi put da živim i tu su mi ljudi u klubu, znači jako sam im puno zahvalan. Ja mislim, naravno, bez njih ne bi isto bio ovdje sigurno, jer ja sam poslan iz Osijeka na poslu u Sesvete, s time da nije ništa bilo dogovoreno, nego su rekli uzmite ga pa šta bude, bit će. I imao sam jako teško razdoblje tamo, ali sam imao ljude oko mene u klubu, kao prvo koji je bio tada direktor Dino Babić, koji je sad trener, koji mi je jako puno pomogao, koji je stalno pričao sa mnom, pa isto tako predsjednik kluba i isto ljudi koji rade u klubu, od oružara do konobara. Znači, kad god se sjetim njih, odmah se nasmiješim i radujem se čim se vratim. Ništa, pa eto, fine riječi, Sesveta u srcu, tako reći. Evo, dobio si poruku za kraj, ali mislim da je to poruka od srca. To je sve ljubav, ja mislim. Tako je. Ništa, Marko, hvala ti na odvojenom vremenu. Hvala vam puno. I puno uspjeha do kraja sezone i u budućnosti karijere. Hvala vam puno, hvala vam za poziv i hvala svima koji su pratili ovaj live. Puno pozdrava i evo usput Dortmund gubi 2-1 protiv Bayerna, to je za navijača Schalke optimalno. Top. Neka tako ostane. Ako mi ne možemo, nek ni oni ne dobiju. Marko, pozdrav i svako dobro. Hvala vam puno, bog. Bog. Bog.